Kajingelang kilum kahinyo trap youth council HYC ka khat sautari urisau arhaja arpulai kalapin khamti ka kam president hauba Roy Kupar Sindram ban lam khamat ya ka central executive committee ba thymmai ka council na ka benta ka samoi tray kam arhaja arpulai arhaja arpunril hakani kajingelang kilum lawan banyadan lang na ki president ba general secretary na ki district ki circle ki unit prepare ka council lapanya yakini kajingelang da president barim ka HYC ba Peter J Lawai ubadeiru nong aijingmut lani advice hakani ke executive committee ka baminta ka central executive committee berim hakajingelang uba Robert June Kaderen como president kalakut no house nam arjar arway par hakani ke CEC bethamai uba Robert June undei no onong ai jingwat uba halordo lani chief advisor kani ke jingelang kalatin rong ka kam general secretary uba Rhembor G Saibon artli ki kam vice president uba Donbok Harling do baruba Francis G Maulong artli ki kam secretary uba Isaac Bazayomot baruba lumlang khars imle ka kam chief organizing secretary uba John N Lingdo na lor ki wei pat yakinong kit kam bethamai ka central executive committee ka council an penbam smai ha khatwei tarik unai weng arhaja arkhulai hakajingelang kilum la palat pat ba ro ka kai phot tarik kam ka council na du usnam arhaja khat phra ling ba ka video yo pin e ka jingya linti ba jing trai kam ka council Congress kino we have a check up and I not say antia ya ila banet la shamta yoru sele yu dan Islam kendian PE takadaw kolong kapakong san ban pat ya kapor Kalau ke badan kamban letas ya ke kemishwa bandap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em ka bakai ka bakya bat Islam. dor jong kapor HIV control Patas HIV yalla de haka bor ba phile check up ning bang haba armet.